Me, Voddu Council Futsal Challenge. Syukuran Rasuraya tunang MP Abasang Has Voddu Council Atoloke Hurihara Shaka Emmenna Kiyame Shukuriya Richa Kuletang Balal Ade Voddu Yakinane Majado Yakine Maekiga Richa Kuletang Balal Alalang Ade Balal Ane Majado Yakine Voddu Angami Ideani Voddu Ruha Poriaki, Councilor Yatuna, Timutabaremiha, MP Abbasang Has, Emmena Shukuriya, Fardun Baki Baki Hidin, Ituramuna Yatuna, Oi Oi Oi, Ulivaru Ide, Emmenade, Amide, Ufalunade, Uliging Emmeng, Ekuga Ade, Uliging Emmeng, Ekuga Ade. Syukuran Rasuraya tunang MP Abasang Has Voddu Council Atoloke Hurihara Shaka Emmenna Kiyame Shukuriya Me, Voddu Council Futsal Challenge. Syukuran Rasuraya tunang MP Abasang Has Voddu Council Atoloke Hurihara Shaka Emmenna Kiyame Shukuriya Richa Kuletang Balal Ade Voddu Yakinane Majado Yakine Maekiga Richa Kuletang Balal Alalang Ade Balal Ane Majado Yakine Voddu Angami Ideani Voddu Angami Ideani
huri hatima huriyar makamiya di chakkule tammalala ade poddu wane majado ima ekiga ide poddu wane majado ima ekiga ide poddu yaqine eballa kyala joshayki ruha poriyaki kansila raytunna hi mutabariha emti abba sanghas emme nashkuriya fardul maki maki yahidin iturum muni raytunna oy 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 ulwaru ide emme nade amide ufalun nade uligin emme ekuga ade uligin emme ekuga ade uligin dosha ruha ekuga mide mirashanya ruha josha uliwarun namona darra emme kulashe elu hega kuerikan dehadaka shukuran huri hakima shukuran rajurayetun nemti abba sangha